Na kabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antonio. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam tegsngi. Ke election MDC arhajar arpsan kalapan sayongan ye gejala khamtam haki HADC berkisan perthai ki badan hakaliang sunshar jongka MDA. Kipat baru kila ai jingkershan bha hakani ke election khamtam ye kaseng Voice of the People Party kablasar kaweh lakum gistad. Ka khubor ka ba omla ban pediang ye ka jingram jingkirat ba MDC barim ke bala longteng ki CEM kata uba PN Syiem MDC uba peniat sing Syiem na nong thamai kila sha pelim haki kertong jongka Voice of the People Party VPP uba PN Syiem udaina ka Indian National Congress INC bayakun namau khar penthor umkhra constituency ula sha ram ha uba strong pillar kharjana uba yo 1000 khandai spa prapu arvun katba uba PN Syiem uyo 1000 spa saupu arvot uba James Ban Basayomon UDP uyo 1000 sanpu pravot uba Kodor El Nongkendri NPP uyo Praspa Life Sanvot uba Raymond Basayomot Knam Shispa Life Pravot uba Diton John Walang Independent uyo Shispa Life Pravot uba Juban Lang Kharbikiu HSPDP uyo Arspa Andriu Vot Kajing Penrem uba Strong Pillar Kharjana ya uba PN Syiem INC kadai kabok jongkasnong maupat kabrang wanisno sya kamau kharna kamaulai constituency na kajingya penbet renti ya ki constituency temai uba bon balang ulam muddur ba uba PN Syiem unjab sung phausi kala predet I, Shri Sylvester Pango, returning officer for the Khasi Hills Autonomous District Council Election Constituency number 18 Maukhal Thor Ukra in the state of Meghalaya, hereby certify that on the 24th day of February 2025, I hereby declare Shri Strong Pillar Kharjana of BPP Voice of the People Party, resident of Jayaula, Mande, to have been duly elected from the said constituency to be a member of the Khasi Hills Autonomous District Council, and that in token thereof I have granted to him the certificate of election. Kam sumtan kano ka jingwet wat la ka dan nrai kam dan ka jingwet ka jingde jonga bat kita ki nong sosnong bat ki nong jet jok 18 mau khat kam sumtan kano kata ka jingwet na kaliang joki ro te ha ka joko poro ko mo aw mane ka ti prestam joki apa pulang ni jok te kan ka buram kalik sepro pa ka Kamu nungilam juga VPP ni sosok BPP Prah majik nombor menteri yang isi posisi menurut saya kausi yang buat simple ini kau yang mentai kata ngampak lah bandang nomor ini hak parti nomor ai ka parti kan decide mano berlead malong ko siam nomor mo ini trailang ko parti ni tray as a team not as an individual nata kataw parti hi kan rai yano malong iam yano malong siam Aku mengusulkan hak PCDC ujudan ro tahun nominated MDC atau aku gini kim dohot ki berjok maka PPP don em nono mo bon ba nominated MDC ya kata ngamlak bon komen kata ro ini dia ke parti kolektif bakal abu itu yano banjir bobriu bukumno banjir kata ada staff Kay magpagimat di bukongsan dira namar ako singalak election ang bangintek ikna sam lagi bangdongkan dondang Nutan sendiri kadang kapan yang sepenbaik yang kata polisi tingkam tunjam habis seperti kata kadang bangsan berat nanti but definitely ingin kata bangin revamp ya sistem
la bangkring beras kata bodis kansil pakai pentemai kan sedang bukan wan rakyat terkait firman pun sama min sedang di kansil tapi salah ini gon itu